ассалому алейкум бинандагони азиз. барномаи навбатии назаре ба зиндагӣ манзури шумост. ин навбат мо хостем дар бораи беморие ки хурду калон гирифтор мешаванд ва азият мекашанд маълумот диҳем. ин бемории бодигармӣ ба истилоҳ аллергия мебошад. бо ин мақсад мо ба маркази саломатии рақами 1 меравем ва аз духтури марказ сабаби пайдоиш ва роҳҳои муолиҷаи онро пурсон мешавем. моро пайгирӣ кунед. мо ба маркази саломатии рақами 1 ки шаҳри хуҷанд ворид гаштем. духтури ин марказ Гузал Алиҷоноваро ҷустуҷӯ карда дарёфтем, ки дар утоқи корӣ бо ҳамкоронаш оид ба ташрифи духтурони оилавӣ ба хонаҳои сокинон суҳбате дошт. Гузал Алиҷонова ба духтурони марказ қоидаҳои ташхиси хонагиро мефаҳмонид. Ҷавои бачи тозавӣ неми ва дар ҷоша кушода ягбор аҳамиятитон модараша пурситон ягон хӯрокҳои борноки хӯрдосин модараш неми бачичо кадом намуди ғизогӣ иловагӣ метиҳад. Гузал Алиҷонова 23 сол собиқаи корӣ дошта, духтури дараҷаи олӣ, духтури бачагона ва оилавӣ мебошад. ӯ аз соли 2007 дар маркази саломатии рақами 1 кор ва фаъолият дорад. инсони хуб, ғамхори беморон, ба касби худ содиқу вафодор буда баҳри саломатии мардум кӯшиш мекунад ва софдилона дар хизмати халқ мебошад. мо оид ба мавзӯи барнома, яъне бодигармӣ, ба ӯ муроҷиат кардем. Гузал Алиҷонова гуфт, намудҳои бемории бодигармӣ хеле зиёданд. бемориҳои бодигармӣ нисбат ба он маводҳое ки дар ҳаво ҳастанд, онро ҳангоми нафас кшидан пайдо мешавад, ё ин ки он маводҳое ки дар ғизо ҳастанд ки ҳангоми хӯрдан ба он боднокӣ пайдо мешавад, ё маводҳои доругӣ, ё ин ки маводҳои ҷомашӯӣ ки ҳангоми либосҳоро бо он шустанд, ҳангоми ба бадан пӯшидани ҳамин либосҳо ҳам пайдош наш мумкин. ба даст расидани контактӣ мегӯянд ягон намуди малҳамҳо, кремҳое ки аз онҳо занҳо ё кӯдакҳоро истифода бурданашон мумкин аст, ба он чиз ҳам пайдо шуданаш мумкин. аслан боднокиро агар гирем, боднокӣ ин аксуламали мушаххасе мебошад ки дар организми ҳама шахс дида намешавад. ин танҳо дар он шахсоне дида мешаванд ки дар ин шахсон ба ягон намуди мавод ҳассоснокии баландтар дар иммунитет ё ин ки масунияти ҳамон одам дида мешавад. дар рафти наворгирӣ мо хостем бобати бемории бодигармӣ бо шахсони рӯзгордида низ ҳамсӯҳбат шавем. бо ин мақсад ба хонаи зани пуртаҷрибаю зиндагидида ки зиёда аз 50 сол собиқаи корӣ дорад, муаллимаи категорияи олӣ, омӯзгори фанни химия ва биология Гавҳархон Валаматова ташриф оварда мусоҳиба намудем. модари азиз ба синни 74 баромадааст ва ҳоло дар нафақа мебошад. соҳиби 3 фарзанд, 8 набира ва 1 абира аст. дар вақти холигиаш аз адабиётҳо истифода мебарад. аз китобҳое ки дар он бобати гиёҳдармонӣ гуфта шудааст бештар мутоила мекунад ва дар бораи бодигармӣ низ маълумот дорад. мана гиёҳдармонӣ, ин гиёҳдармонӣ аввалин личени гӯё ки табобат ҳамин гиёҳдармонӣ пайдо шудагӣ. ҳамин растаниҳои шифобахш ҳамин тоҷикистон ягонта растаниш нест аст ки вай набошад, шифобахш набошад. қариб аз 150 хел растаниҳои шифобахш будааст ки ҳамаҳоманами ҳулбаи кӯҳӣ, исриқ, рейҳон, чеснок, инҳо ҳамаш фоиданок. аломатҳои боднокӣ аз тарафи полиноз мегӯянд, аз тарафи бинӣ, чашм, роҳи нафас, гулӯ дидан мумкин ки ин бисёртар ба аз қабули хӯрок ҳам дидан мумкин ғизо, ҳангоми нафас кашидани гарди гулҳо, ҳангоми нафас кашидани чанги хона ба вуҷуд меояд ки
аллакай худи беморҳо ба табиб омада муроҷиат карда шикоят мекунанд ки пас аз тоза кардани хона ман ба чунин ҳолат дучор шудам, ё ин ки пас аз нафас кшидани ё бӯй кардани гул ман ба чунин ҳолат дучор шудам. ва ҳангоми ташхисгузаронии таҳлилспории чунин беморон ин полиноз ё ин ки аллергия ё ин ки бемори диққи нафас тасдиқ мешавад ва оянда ба онҳо табобат тавсия карда мешавад. وقتی که رستنی ها گل میکنند، مثال پخت گل میکند یا درخت ها اول به گل میکند، همون بعضی ها بوی گل با میشن، الرژی پیدا میکنند. سانی من این همین شمال های سخت شدم، همین شمال کدیم هر خیلی باد هوا وای میبیاد، بو میبیاد، همین بیم آنها وای میشن. الرژی پیدا کرده سلفه میکنن یا سلفه میکنن یا عکسه میکنن، بینی میخورد، چشم میخورد، گلی میخورد. عکسه از حسابی بیماری ویروسی که اساساً این بیماری ضرر رو به لوپارده راه نفس میرساند. در همین وقت هم آتش‌زنی بسیار دیدنش ممکن، چون که همون ویروس هایی که در روی لوپارده راه نفس جایگیر میشوند و در آنجا افزایش کرده لوپارده رو بی‌سرانجام میکنند و همین ریاکتیو به وجود آمدنش ممکن. ولی در وقت بادناکی، در ریاکتیو بادناکی شدن همین نمودی ریاکتیو عیناً خودی بیماری وایبوین شمال قشی باین، اما در اینجا ضرر رساننده لوپارده نه ویروس بلکه الرژن می باشد که وای هم عیناً با همین رو در روی لوپارده ایستاده لوپارده رو حساسناک میکند. پوست میخورد، یکم پوست به یکم چیزی وای فرودگاه بادناک یا وقتی خودنی وای های موش، لوبیا، نخود، این خیلی چیزهای بادناک خورن، همین وقت به همین ارگانیسم به پوست به میخیل ها پیدا میشه دکن. این بیماری عکس‌العملی ایمونیتیت هر یک آدم میباشد که در حالت سالمی این نمودی عکس‌العمل شدنش ممکن نیست در آدم سالم. مثال با گرد گول یا اینکه با چنگ همین روی چنگ خانه یا اینکه با یگان نمودی مواد غذایی خوردنی تیتروسوی ها یا ماندارین، اپلسین، خوردنی کلوبنیکا، قلفینا، این چیز در آدمی سالم شدنش ممکن نیست، اما در شخصانی که آنها عکس‌العمل دارند نسبت چنین غذاها و در ایمنیت آنها چنین چیز وجود دارد، در آنها تنها دیدن ممکن است و شخصانی که به چنین بیماری گرفتارند نسبت به سالهای پیشتر سال به سال بسیارتر شده ایستاده است و عالمان سبب این را در افلاس شدن باد هوایی نفس میکشیدیم و اولش که ما خودمون سبب افلاس شدن هوا شده ایستادیم که چون که سبب پیشرفتن تکنیک پرتافتن پرتو بسیار شد به محیط اطراف ما، استعمال غذاهایی که بسیارتر از خیمی عبارت میباشند نهایت بسیار شده ایستاده است. متخصصان میگویند که زنان حامله باید به غذای خود اهمیت جدی دهند. استعمال غذاهای صنعی به طفل در بطن بوده تأثیر منفی رسانیدنش ممکن است. استعمال این گونه غذاها نه تنها در بین کلانسالان، در بین کودکان، در بین حامله‌داران که تماما این قبول چنین گونه چیزها گفتم ممکن پورا باید منع کرده شود، اما با توصیه طبیبان و توصیه عالمان گوش نکرده حامله‌داران خصوصا در دوره حامله‌داری چنین غذاها رو بسیارتر استعمال میکنند و این رو در سبب پیدا شدن اشتها به چنین چیزها آنها سبب میکنند. اما اگر گیریم اگر این چنین نباید شود و هر یک حامله‌دار میتواند اشتهای خود را نسبت چنین چیزها پس کرده گیرد، اداره کند خود را. هر یک ما شعور داریم و هر یک ما در هر یک ما اگر با زبان روسی گیریم اینستینکتی محافظتی کودک شدنش لازم است. هر یک کس باید فهمد که وای جوابگر نه تنها برای اشتهای خود و اولش که جوابگر است به سلامتی طفلی که در بطنش دارد و اگر این چیز را وای اداره نکند و برای سالمی طفل خودش غمخواری نکند، آینده
ин дардисари худи ӯ мешавад, чунки ҳангоми таваллуд шудани кӯдак вақте ки дар пӯсти кӯдак чунин боднокиҳо пайдо мешаваду вай ба табибон бисёр муроҷиат мекунаду бисёри вақт ба ҳар гуна табобат пас намешавад боднокии кӯдак, худи модараш баъд сиқ мешавад аз сабаби чунин кӯдакаш ва беҳтараш буд ки онҳо ҳангоми ҳомиладорӣ аввал сар кунанд буд пешгирии ин бемориро. Агар дар ирсияти худи модар бошад, ин 100% онро исбот мекунад ки вай бояд 100% ҳамин бемориро, ҳамин намуди аксоламалро дар кӯдаки худ пешгирӣ кунад, то ки оянда вақти таваллуд шудани кӯдаки худ аз ин чиз на худ азият кашаду на кӯдакаш. وقتی که من خودم فرزندای خودم وقتی که کردم تربیت میکردم کن همین اگر برای بدنشان باید خارش پیدا شود همین داری بوق بود ما داری بوق میکنیم اکن سولفور آلتینگو گیرد همون روغن با کده همون میسواد آدم میسواد پیشگی میدونه یکون چیز میگذد یا یکون حیوانی باید میگذد گذدگر پیشگی میدواند اکن وقتی که اشاگی میدواند همین خیلی از قدیم همین خیلی عمدگی بود است که همین میکردن همون یک آدمای مخصوص بودن خراشون با رفته همون آدم رفته منم خودم هم بودگی اینا کلنم می و دخترم کدامش بودگی بودم همون و یه دامنه وای با همون آدمی کسل دامنش با پشتی دامنش با جاوا انداخته خر همون پشتی دامنی همون کسل گویا که جاوا میخورد و آدمی صاحبی همون خر و میخونن دعا میخونن و مخصوص دعاهاش بوده است اگه اینها پشتی آمدگی بو کلاناشون و اوچهاشون همین خیلی کدن آمدگی این نسل و نسل این گذشتگی و هم میخواد همونا میکدیان همونا کنن نگر و اکو اخلاص کده میرد انسان اخلاص کده میرید همون هر چیزی اخلاص کنیدم هم یک چیزی وای باشدم اخلاص کده خوریدگر شما فایده میرساند цитрусовӣ ба ғайр аз оне ки онҳо зарари боднокӣ доранд, онҳо дар таркиби худ витамину он маводҳое доранд ки фоидабахш аст барои одам ва онҳо бояд ин чизҳоро истеъмол кунанд. Агар дар организми онҳо чунин аксоламалҳо вуҷуд надошта бошад, марҳамат истифода буранд аз рӯи меъёр ва агар нисбати он ғизоҳое ки дар таркиби худ маводҳои консентратсӣ, консервантҳо, химияҳо бисёр доранд, беҳтараш ки тамоми одамон агар нисбати кӯдакон гирем 100% кӯдакон ҳаракат кардан лозим аст ки худдорӣ кунанд, чунки дар давлати мо маводҳои табиӣ ниҳоят бисёранд. Беҳтараш ки мо онҳоро дар шароити хонагӣ ин маводҳоро тайёр кунем. Бисёртар аз маводҳои табиӣ гирифта барои кӯдакони худ он чизе ки барои хурсандиовар аст барои кӯдакон ширинӣ, пухтупаз беҳтараш дар хона кунанд беҳтар аст. Ин аввалаш ки барои ҳифзи саломатии кӯдаки онҳо. حاضر من میم دان شویم مگر سولفه شویم ابدایی نمیخوریم خوری شویم مگر من موش نمیخوریم لوبیای نمیخوریم نخویت نمیخوریم هر چیزی بادناک حاضر من بینید همین نپیتکه هایم همش همون های نمیخوریم کو ҳангоми кӯдакро ба қабул овардан ё ҳангоми дар хона дидан кӯдакро шикоят мекунанд ки кӯдакчам инҷиқ шудагӣ, гирончак шудагӣ, баданашро бисёр меҷӯмонад, сарчашро бисёртар меҷӯмонад ва ҳангоми ман дидани пӯсти кӯдакам аҳамият додам ки сурхӣ ё боднокичаҳо дар пӯсти кӯдакам пайдо шудагӣ ва худаш ҳам баъзан худи модар ҳам пайваст мекунад ҳамин пайдошави ваҳоро боднокиҳоро дар пӯсти кӯдакаш ки ман чунин намуди ғизоро қабул карда будам барои ҳамин шуд ё ин ки ман ба кӯдакам ягон намуди ширинӣ, ягон намуди доруе ки бо ширинӣ тайёр шудааст, бо сироп пайдо мешавад, ҳангоми додани ҳамин намуди доругӣ ман аҳамият додам ки дар пӯсти кӯдакам чунин чизҳо пайдо шуданд ва ҳангоми ғундоштани анамнез ё ин ки пурсупоси дурударози модар аз сабаб аз кай пайдо шуд, барои чӣ ҳамин чизро ба кӯдак додааст, дар муддати чанд вақт кадом намуди доругиҳоро ба кӯдак дод пурсидан маълум мешавад ки кӯдак эҳтимол чунин аксоламал дорад дар организми худ. اکن همین کلانسال گوش کنن اینقدر همین دارو دگنو همین های رستنی های همین وی فایده ناکی چیزی داروگی استفاده برانگر همون وی میشد و یک تا دارو یک جا فایده میکند در جا زیان میکند
خودش طبیعتی همون دوری تیار شدگی همین خیلی اکو این رستنی از زمین برامدگی یا اگر گرفته استفاده بریم یک تا کسالا میگوییم 10 دیگه کسالا ما یک قایتنه درست میکنیم. боднокӣ ҳам то худ ҳангоми пайдошавӣ агар хориши пӯст ё пайдошавӣ боднокӣ ё ин ки инҷиқии кӯдак кати сар шавад охираш мумкин ки чунин аксолмол рафта рафта ҳангоми табобат накардан ба тавсияи табиб гӯш накардан ба беморӣ диққи нафас оварда расонданаш мумкин чунки бисёри вақт фоизи бисёри диққи нафас ва аллергӣ мебошад яъне ки ҳангоми дар организм вуҷуд доштани чунин аксоламал охирон ба варами лӯпардаҳои роҳи нафас оварда расонданаш мумкин ки вай аллакай ҳолати кӯдакро вазнинтар мекунад нафаскашии кӯдак вазнин мешавад ва мумкин ки дар ҳамин ҳолати кӯдак зуд вазнин шавад ва дар хона табобат кардан номумкин аст чунин ҳолат. фасли баҳор ки фаро расид ҳашаротҳои газанда низ пайдо мешаванд. аз ниши ҳашарот дар пӯсти инсон сурхиҳо пайдо мегарданд. ва яке аз боз оризаи вазнинтарини боднокӣ ин садмаи анафилактикӣ мебошад ки сабаби он ҳам ҳамин боднокӣ мебошад ва садмаи анафилактикӣ ба дорugиҳо дар амал меояд. садмаи анафилактикӣ ҳангоми газидани хазандаҳо агар шунида бошед дар баъзе одамон ҳангоми газидани ору занбӯр ё ин ки газидани газанда худаш мегӯяд ки ҳамин газидо дар байни 15 дақиқа ман варам кардаму нафас кашида натавонистам ва мо ёри таъҷилиро ҷеғзда маро ба беморхона ҷой карданд. худи одамон аз таърихи бемории худ гуфта медиҳанд чунин ҳолатҳоро. холаи гавҳар дар вақти пайдо шудани бемории бодигармӣ роҳҳои муолиҷаи даврони пештараро тавсия дод. гузал алиҷонова бошад таъкид кард ки вақте аввалин нишонаҳои бемории бодигармиро мушоҳида кардем ҳатман бояд ба духтур муроҷиат намоем. бояд беморон ҳангоми пайдошни аввалин аломатҳои ин беморӣ ба табиби оилавии худ ё ин ки ба аллерголог муроҷиат кунанд. чунки ман гуфтам охири ин беморӣ оризаҳое мебошанд ки баъзан ба марг дучор шуданаш мумкин шахс ва агар ҳангоми муроҷиат кардан ба табиб ё аллерголог барои пешгирии ин чиз ба ин беморӣ барои табобати ин беморӣ алка тавсия дода доруҳо тавсия карда мешаванд ба чунин шахсон. ҳамин исриқ 1000 испанд номаш 1000 испанд бекор набудастмон ягон ҷои ҳамуно мепатофтагиш нест. ҳама ҷоша ҳамин тухмаш сар када ҳамун тухмашам капа када хӯдан мумкин будааст ё рӯған ба вай када совидан мумкин будааст ё ин ки вай обиш баргашу тухмаш кади меҷӯшонда я ну ҷӯшонда сони соф када маҳлул када монда ҳамон маҳлул кади гулия чақ мекунӣ чақ мезанонӣ ё бинитона рӯтона пӯста ҳӯбозӣ мекунанд то ҳатто ҳамин ҳӯбозӣ мекардиянд ки ана ҳамон ҳаққони ман худамам ҳамина кадагӣ худамам дидагӣ ҳамина фоидаша ман худам фоида ҳамина дидагӣ бачаҳом баям ҳамина кадагӣ ман сони ҳамин ӯсмаи ҳамин оби ӯсма оби реҳон ҳулбаи кӯҳӣ аҳама дору ҳамин ҳулбаи кӯҳӣ будааст ки ҳамуна обаша конда ҳамон обаш малҳам тайёр када ҳамон пӯсту ҳамин хел касалиҳои вайба месовидиянд. мавсими баҳоронаву бисёртар дида мешавад вақти гулкунӣ ва вақти чанг бисёр шавӣ ва вақти офтоб баромадан хушкӣ баланд мешаваду ҳамин ин чангҳо хушшуда ба ҳаво мебароянд нафас кашида баъд ҳамин аксоламалҳо ба вуҷуд меояд ва чунин беморон ки дар қайди диспансери табиби оилавӣ дар қайди диспансери аллергологҳо меистанд онҳо аллакай медонанд ки кадом намуди дорugиҳоро қабул карданашон лозим то ин ки ин аксоламали худро пасттар зананд барои он ки аломатҳои ин беморро дар худ паст зананд. сони ҳамун кирми лойхӯра ка ҳамин хел гуфтанд ки як одами ҳамин пушти вайҳошон очибиҳошон ҳамин кора када меомдагӣ гуфтанд ки бо атайно ҳамин дарахти вай олуча вай таги дарахти олучангӣ ҳамун кирми лойхӯра ҳамуна мекардиянд вай гифта хушкада қоғоз ба монда шушта нағз када шушта хушкада сони кӯфта одак када истода
سونی وای با همچون قایله ما ریحانه قایله میکنیم گشنیچو کروبا قایله کده مونده آقا می اندازیم همون با این کده همون انداخته میکدیم من زارپی چک گوید گلی قوهای گلی زادی که خونه سوزک میگوییم همین خیل وای ها و همین موسمی که وای های میش پست نهایت وای بود است ملهم تیار کده همونه سوخته یا خوش کده سوختگی وایشه خوکسترشه میچوشت است آدم که آدمی وای ها کامپیروی وای های شوندگی من خیلی گپا بود است که خوری چنین شخصان هنگامی افجگیری بیماریشان پور پرهیزی می باشد چونکه بغیر از اونه که آنها به گرد گول عکس‌العمل داشته باشند در ارگانیسم آنها چنین عکس‌العمل نسبت غذا نسبت یگان چیزی که شده میتواند که پیشتر در این ارگانیسم نبود چونکه ما گفته گذاشتیم که علاقه این عکس‌العمل در داخل ارگانیسم در ایمونیتت همین شخص وجود دارد و این رو تماما نیست کردن هم ناممکن است چونکه وای با این نمود ایمونیتت تولد شده است و هنگامی که اوجگیری می شود آنها رو به پورا به پرهیزی می گذارانیم وقتی موسمی این بیماری پستر می رود و حالتش بهتر می شود در این حالت پرهیزی چنین شخصان نسبتاً می باشد دندان گوید همین دندان بیام همون آب اسریقه و محلول کدگیشه همین یک روز به 2 بار 3 بار اگر غرغر کده پتای دیگر همون دردی دندان هم تزوگ می شدد چیزهایی که برای همه ما مثال این چیزها بی ضرر می باشند این گونه شخصان با همین چیزها یگان نمود این چیزها هم پیدا کردنشان ممکن بود که خودی بیمار هم ممکن که تو این چیز را در خود ندیده بود و بعضا می شود که در یگان مرگ یگان چیز قبول میکند همون شب یوری تعدیلات جیغ میزنه و حالتش وزن می شود اما خودی شخص این عکس‌العمل خود بیخبر بود این چنین حالتی است که شدید یک بار پیداش نشه ممکن ولی ممکن که بین 2-3 روز با خارش با عطسه آهسته خود را نشان دهد بیماری саломатии ҳар яки мо дар дасти худи мост инро мо вақте саломат ҳастем қадр намекунем ва танҳо баъди азият кашидан аҳамият медиҳем мо бояд ҳамеша аз ташхис гузашта сабабҳои бемориро дониста бошем камбудиҳои организми худро бартараф намоем ба суханони мутахассисону шахсони калонсол эътибор диҳем зеро онҳо ба мо танҳо некӣ мехоҳанд کلانسالای اهل عائله و محله و اولاد اگر حاضر گوییم که این کار اون تو نیه اینش به اون تو کن گوییم این گپا کهنه شدگی این گپا معنی حاضر من این خیل میکنیم میگن نو همین پیشتر ما غرغر میکردیم مرگن صاف کردی گلی مایه غرغر میکردیم چاینی ساده کردی گلی همای غرغر میکردیم سونی بابا های فورسلین برآمد هم تو می نمک ها برآمد همین اچیق بود پیش همین اچیق آب کده ایستاده آب اچیق کردی گلی همای غرغر میکردیم اکن همین انصاف تیاد اکن یوشکا و یو مادرای جوان به یو گپ‌های همین از همین وای ها میگفتگیه کلان سالا از سرشان گذرانده همین های شونده های بیوا کلان شوندگی ها مایه اکن این ها نصیحت کنیم این ها نصیحت گوش کنن نو اکن حاضر این خیلی کاری های این ها نمیکنن من از همه تماشابینان و از همه والدین از همه کلانسالان که در خانه کودک‌ها دارند یا چنین نمودی بیماران در بین آنها هستند شخصانی چنین بیمار در بین حالی بسیار شده ایستادند من خواهش میکردگی بودم که وقتی که آنها میدونن که در خود این بیماری هست یا اینکه مادران میدونن که در بین کودکان خود این بیماری رو میبینن بسیارتر نه با تبابت بلکه با پیشگیری این بیماری مشغول شوند تا که پیشگیری بیماری از تبابت بیماری آسانتر میباشد و این نسبت کودکان بسیارتر اهمیت رو به خود دقت جدی رو به خود طلب میکند که تا که آریزه هنگامی کلان شدن این کودکان کمتر دیده شود در بین آنها бинандагони азиз ин буд барномаи имрӯзии назари ба зиндагӣ ки манзури шумо гардид чӣ хеле ки духтур гузал алиҷонова гуфтанд агар мушоҳида кардед ки чунин беморӣ пайдо шуд дарҳол ба духтури оилавӣ муроҷиат намоед
худмуолиҷагӣ ин таъсири манфӣ расониданаш мумкин аст. муҳим аз ҳама саломатии худро ҳифз намоед, зеро ки пешгирии беморӣ аз табобат беҳтар аст. хоҳони он ҳастем, ки назари ҳар як шахс ба зиндагӣ гуворову созанда бошад.